yen kene paunukan ayune ayu tanpa sidun harga semitan anak. Apa mahawinan dewek ajine memelat pejalan ayune lamunan kane yo. Ado dane syarat buin lakar takonin aji marep kapining dewek ayune. Ora semoga geswan pejalan ayune. Ayu anak lakar kijene yo. Kadi atuh titiang sane wae. Titiang pacang kepancorane iki. Iki akeh pengangen titiang sane dadi jantos jebos madan. Nih. Api niki. Aji nombang sing dewek ayune. Lakar mau bersih-bersih kamu kedukane. Nang melangi ngakeni. Kadi rasa konen nagi desang yang paskar di pati. Di supane galang tanah. Aji nomang sing ayu lakar kamu kedukane. Ji, yen yang malih bos sampun tengah nyalit mana titiang jantan akeh nari goreng pancorane iki. Pamit nang Antos dan malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kapin yang dewek ayune. Ne unuk pasang ayune yu. Ien kena hang aji. Meh mekir lekat pianak ayune. Ayu setata ngempet tanpa residon nuturang paunukan ayune marep kapin yang tegak ajine. Nyin sujatene aja ayu ngardi. Ajak ayu ngawi. Rare ya to manik kane kadon ayu. Nyen aja ayu ngai belengan ayu nyen. manah titiang napisan tak kena aji. Boya sampun mewanti-wanti titiang matur. Sampun aji nak kena enek pasang titiang niki ke baji. Ji, sane siosan tak kena. Yo. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paundukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguh ngepin ke guru rupakan yene. Dane ngerupi ke rare ya temanik dane kadut ayu. Ne dane ajaringan aji. Pangsing pianak ayune kesungguh ngepianak bebinyap yene. Aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu. Bena cepok tuan aji mah pengidian marap kapin ngayu. Si nyanang ayum kebangan marap kapin dewek ajine. Nyen sujaten aja ayu ngai beleng ayu nih nyen. Iya. Yuk dene sapun iki. Napi mahawenan titiang pun matur ing angat aji. Doneng dipradene titiang ning pejantan jagat aji pacang merogi iki. Jagat sane tohang titiang ji. Panya-panya aji sanetan pedoso. Pejantan itu pacang emasin padang. Doneng kade punika. Sampun aji. Jadi yuk. Yen ayu lakar nuturang paulukan basang ayu nih. Dipetak janu lakar ngemasin. Bumi ini dini diwili cido lakar ngemasin. Yuk. Wah, yen kini mirip bayangsan keririan jelmo dan ajak ayu ngai belengan ayu. Mungkin keririan ini nyucuk langit keririan ini. Haji pinako guru rupakan ayu. Mulu aja lakar mau perang belung marap kapin pianak. Jelek aja lian pianak. Ngeluah mas aja lian pianak. Nyen dane ajrih ayu. Nyen dane jejak ayu. Tuturang marap kapin ke aji nih. Kanji. Jadi asam sapun api jantung. Tak titiang tanpa cakuningan. Titiang tanpa cakuningan. Yen kene atur ayu ne marap kapin aji. Keresepan aja nih. Ne mulu ayu ngalih jalaran. Dot memegat peramu ngajak dewek aja nih kedunya Oh kene. ya wenten kadipuni. Yen sing ketemu diangi peserta ngempet tanpa presiden nuturang paundukan nih bener. Ringen aku titiang sane wawu disampun aji undi. Sure hayu duan pianak aja nih sinunggil. Dijo menjang aja kapil tersenan aja sama pianak marap kapil ayu. Uli jernik aja. Meding-meding dewek ayu nih. Saka walau tekanan gitu. Dong kene mual sini. Iya. 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 Iya namun tuh medasar wakil tuh ngerau.
Ngasa poke mo puto marap kabin ibu tan presiden nampir os anak po. Jadi kena. Latar yo bisa nanti nyakit tiang. Aji tentang nyenyak lendan nanti tiang kadipun iki. Kan? Wake tanangan orang ibu tanangan marap kabin tegak wake nih pinaku maho pate agung dini dijak aku licin. Jadi gini, pangsing sangkaning dewek jane ngabel tak kumendini. Kuat. Mau kuat ibu ciceng. Joning sampun pemutus kayo naji kadipun ibu. Kau jadi yang niki naji yang pajang pamit. Kita. Pangsing sangkaning dewek jane. Ngabel ledak kumendini. Surek pertemuan ibu ni pertemuan tan sinang askar. Junta ke letak bani ibu bumi ni dulu gitu. Pangsing sangkaning nyai ngabel. Bukuan. Bukuan. Ledangan iki pajang tunajit ya. Menggawe tenangnya di tiang bakal hijen. Dua-duan pengangonnya lakar ideh nyai. Lakar bekalang nyai. Mau kejang cemak pengangon ibu ni. Nekatnya kena lakar sampah tanah kulit karang sikut. Bukuan. Bukuan. Kemudian ya kene lacur dewek tadi manusia. Uli lawas wake ngardi dan madan melah ngentasang dari madan subuh karmo di kumine. Konden keruan melah tepuk ke dewek tadi manusia. Piana ke dewek tepukin ke diah paran buka jani. Rasa ngangah ulu nangan wakine. Yo, majalannya na yuk melah-melah. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune. Ngwalasan sakit aja naji nih. Mawet jani aji mesemayu ngajak dewek ayu nih. Ngien jadu jelemu bani marap kapin tegak aja nih. Berita kali itu aja lakar ngelarang dari madan. Dharma weji, dharma ning pengliakan, penistanan lo kenakan. Antos nih, presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja naji.
Melalui ngajak timpal-timpal kadene raga kengken ken kuranane budi sing melali kecewa kena cuma. Nah biar ketu aja anggapkan ibu bajang sagat yang kemarga kadene raga bajang bakatu maan belantas amplung-amplung di jalan. Nah cara jani biar tua asal gaya angkal benak orang don suno, don unis, don kacang, don kuku. Nah, artinya tuh ne dua laes ne bajang sing kelaku. Yang penting kan kita bisa apa dana membawa diri. Ya bener raga bisa menyervis diri. Yang penting servis memuaskan. Artinya nyak benak runoi raga ngemasen dong yang melajakin. Anu iya di kengken apa? Ugasne ado benak runo melali mulih. Kebenangnya raga kelerainan. Kalau rin gos lo nang gos nang udiang mai melali iseng kete. Melali iseng itu sedang luang masih lan tiang sengela busung menek lan keketua. Maka tuh aduh tiang bisa sing menek mo gitu ya. Naik orene ya carane menek keketua. Bolandas gitu iyan menek apa mo ren mo menek punya nyuh keketua. Aduh, yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya. Man menek apa bisa? Menek tubuh gitu. Aduh, iraga anu bejelek bebayu bano. Menek tubuh itu tubuh apa ya sih gitu kena. Maka itu anu nak nyuh mo nak tegak-tegak keketua masih sing menek tubuh tiang bisa gitu. Menek punya nyuh nek tegak-tegak sing bisa gitu. Menek tubuh itu tubuh apa keketuang tubuh mo aduh raga kengken mendek bayu yo budi sing bang jelek asan begitu budi bang nyanan yo bang yo sedang menek ayo yo teko somah aduh kengkenan deh budi sing bang bekadong ya tidur. Coba, tak terpaksa bo. Anu, nak keteko, nak ketuara sing jajak bang. Aduh, coba jak kewah asane kena ngerasang. Subuh lantas gitu, nesi nak angon kegonyakan. Ingat petugasnya bajang Bruno ngajak somah yen pidanang kay raga metunangan. Adi rasa noleh sing duari. Yang jani len bajang kuno tu patuh yen neloh makita ngangore nemuani neloh melali sit nemuani. Yen nemuani makita kan neloh nemuani melali sit nalo. Angkal buat laki perempuan sama hak. Neloh pangtain didorong nemuani pangtain betenang gitu. Ada kewah mau kenal. Belantas keto ingat bo ugas somah lana melali ke jumah raga segitu. Nak sing rumah sih yang melalui yo, ke pancor-pancoran nih yo. Ambil nggak bersoling, irago bo manyus lantas ditukar, ugas manyus itu melalung. Yo sedang melalung oh, yening, mecelempung bo ketukar deh, marotoleh kambang bo kembang rampe. Lantas keto sedang asik apa irago anak kengken aku teng apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing gitu kono sedang asik apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling dor pancorane la 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 keto bemunyen soling mbak keto la 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 maka dong tinggal mau menyentuling kita raga bacak sepan bano awak melalung di tukade budi jemak kamen jo jemak celana jo kengken ko dapat teh ben ancetang ben kenapa ben ancetang ben kenapa kengken ko carane itu ajak lantas belab-belabang ibu pura-pura diraga sing nawang ya ada di itu sana ada iraga ceng kening jenasnya ambil yang bagapakan ya kaden iraga tanah sing ada ya di itu
Pemuputnya kenapa itu saya? Mata cuma geneng beraga. Yang makeneng pangsing ya kena, ya pang kena nasnya bulan naten itu gitu. Ya kau kenyang bo. Beli bagus dong pirangan. Beli bagus dong pirangan, Petrus nanti tiang reng beli ya sot mageneng keto meme pungkat bepanak nadur pancuran meme dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago ngalenga nyemak kamen nyemak celano nyangan ke jemak pakaiane lo kan boyo sing boy ingat ken ibo budi jemak lekati budi sing jemak ulian irago anak mati terus terpaksa bo jemak ting-ting ang sing pelot ban baka to pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago kok ketuang ingat boyo kijap slep tawang ai rago nulongin baka to jak sahasa yan kengken juo tawa ai rago meme ai rago to bajak sing sap pada riwayat itu ke walo mirip ruo binedone sing nadi palasang pidan ni raga liang jani nelahang sepot le dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masoma kayang jani sing maswang cek apa ya neng ranang kok kene toreng lantas yen sae hang bobo jani iraga nu alap jenang yen kemargo kadene sing iraga tuwa ne besoma kengken cari peka yang kemargo rago kadena sing somah no kadena mengajak bapo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rorainan irago ngeteng sak bo makae bo lemah petang makae ya jak membelut gaen bilang semangan dulur nen beli bangun beli ya deston beli sing lakiana beli tiang sing lapasang kelisien ning kok ketuang Budelang kangin ang makipa ang kau. Budelang kau makipa ang kangin. Lemo yo rai ban itu. Yan kene-kene kau no jakal aliang serok nasli. Udiang tokat sangat ang ngerambang barang bangko begitu. Dini ada ya dia center nak nyerap kenong. Coba tuh. Yang bingung kenang langsung masuk kene. Len yo dua, len yo kiong, kemudian ubah jelema makere bangko begitu. Jangan disebut tanam nasi hidup-hidup. Maklum. Hah? Sing kana pan mo ingat teng munyin tiang. Aduh. Mumpung somak sing lebih kan molas lemang do asone anti-antiang bang kudo kade nintip tawang mo. Aduh kengken nang ieu tuh. Anu mo enak luas. Aku ketekali takonen ben apa undiang das lemah he menggerandotan nikul tamah nyelet arit ngapok keranjang aeng liun kok gawe di tegole ketabane. Men kali apa ne kan mulih. Sabja Surya maro melipat ang mulih ketabad ya. Dadene Gus nak undiang main nih. Memisi mau tanero. Daden uling tuni ngati-ati serep ubet teko undiang adi ben misi keto jagaras bang sing ngalang mulih ngomong. Maksud lo ka dadi barang serep nih. Ubung hati-hati keto me mapi-mapi gen. Kengken deh oh. Ini bang doeng ngalang teko kurang nih. Somah sing cuma to pedang luwong. Budi sing nyak celek kesana. Oh, tekan ya kena lo ken. Ratu, monas lemengan tiang luasone. Ya tekan kena gos ken mo ne. Cepat sana. Kena yan pakedulan.
Jet ya busul enyok perjalanan apa batis sing enyok duwi. Hah? Si nyaru tadi nak len bro. Layak kan basangnya. Barang dipisago ilit-ilit hati-hati not boli cuma. Ingat-ingat ang kulo awanan tekat masomah ken kai bidan ken unduk kelane. Aduh, cengkenannya tuh noh. Keliang Banjar. Keliang dusun perbekal meme nanang ini ngatuang ini boleh kudu macang. Pangjuang ugi duganen tuh ingat. Ingat. Ngaku beling celok kotokan ibolan. Ingat ang ibo. Benar. Maro pengantinan ajakin mandus barang kepancorane didong mau beli malu kengkene yo dilihat hilang maluan ajak ketukade masih boyo dahyan ibo corah konden bulan ketaruh celokotkan buat tekan kengken sing gede nang beling ane tata tutuk we kan kadut ibo sayang jani plokotokan ibo sing dadi nglapana tawang ibo widi bagat ulu-ulu to yang ranang tiang penyanyang lapana Ang boyo. Ang kadong-kadong ang kanahasan pangengalang juang beli tuh. Nang udiang tumen sama payas ini. Dading sap, tumpak jani tumpak. Tumpak ada gini. Yen magaharapan ketagalit idong pernah salah ken widi besmumu jan unat marta. Ibi mesepan-sepan yang alang sani kalau bumi Tebian tegal ni kaja kau. Suro limang lingsoh yen apung lumbih ke silo. Kerduduk mungkung nu semengan yanan tengayan deh. So demene metanding Banten maro maturan ke Tegalih. Oh, nanayan begitu lautang yang ngalengal menjalan. Tiang je akan rakatang Banten nah. Banyak pengseredan iraga mau Banten. Dok delo kina beliin gaya betik jemah jak dua nyana di pawon kadau. Oh gitu. Oh, kene wala lamat di teko. Banyak tiang je ngabang kopi nah. Saya panang rodok yang ada beli melipat tambah ke pondok boyo ngong ibo. Oh gitu. Oh, nah. Yang ngalang sing maluan payung darah. Ngalengalan ni nah. Ingat ang dosan lo ina beli sekali nah. Selamat jalan kan benar. Nami si kitau. Anu mit. Kapuah kan nah. Mit. Dong tu. Jalan benar. Uran yang ngeling deh. Kirin gumi apa ya? Mirip biduro desa. Uwa gumi nanaki dedane pada rarut ngangin kau. Amune jo halase rasa bipuane. Kan dua lebih selai tiba ni dewek memonok jak dado jak somah. Biasanya juru boros ngalih beburon ke tengah halas. Sing ten ado ngeliwat. Ni kirin bumi apa sekan uli Tegal pegelah ni tekan. Yen kudu apa sengkalo nak dini di kengkene bisa mati. I dewek sing tau ken nunduk benekar barang ke taman laro. Isang delo ken nyen dia jatin ini.